Gresina wadon. Wong wadon sing paling bertahan. Lagu ki. Ya kan siap ya kan. Dilara tukaran bae unggal dina sudah. Tapi tetap bertahan Mama Jihan. Wong kana bilang anakan dok. Jare Mama Jihane. Aku. Nok Indri. Jak lalen masih nonton bareng Kang Dewani. Oh Kang Dewani. Lagi dalam senok Kang Dewan Boros. Aja dianggap kalah. Wong wadon coba ngalah. Tapi lamun dipaksa. Bakale. Siap randang. Mama Jihan siap randang. Alah ah. Lamun kudu terjadi masih tersanggupi luruh ganti Pira Cedok. luising siji Krungu Mama Jihan. lamun orang deleng anakan Bila buru mani bengan dok. sing bengi Mama Jihan ki. pasti wis bubaran Sebabnya saban dina urusan urus siapa sih? bukan ning penghasilan Jadi kakao dia beli. diwangrai tukaran Galuknya jaluk pegangatan sabar Mama Jihan. bagian mangkene Sila ku pengennya siapa? kula wong wadon Lamun ke Gresina wadon. Kadang pakai aku tanah lepis kayak wong lanang ki. Baka waktu kudu nganggo daster nganggo rok dok. Papai Patir. Soalnya Laka benapan. Kanggo Kang Dewan Boros. Kanggo Mama Bos Koko. Jihan Kelapa Gading. yang Mama tidak Jihan. berhasil aja dianggap Wong kalah wadon wong wadon cuma ngalah tapi tapi lamun dipaksa bakale siap randang aja. Punten Mama Jihan aja sabar. Aja sabar Mama Jihan, aja sabar. tapi Mama Jihan mah wong sabar lamun kudu terjadi masih tersanggupi Sombong dok. luruh ganti Pira. luising siji Sombong amat. bagian mangkene Mama Jihan pengennya kudu kita wong wadon limungkin mundur sing tantangan lamun orang deleng sing bengi apa sih dok? pasti wis bubaran saban dina urusan Masalahnya gugat ning penghasilan diwangrai tukaran jaluk apa sih? jaluk pegatan bagian mangkene Mama Jihan ku pengennya kudu Mama Jihan wong wong wadon. Hore Mama Jihan lagune siap